Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu Silian sang puya ram chung hun sang sanga COVID-19 rikain pun chhole ta ka wangin ngai thatu te film khur tur le hridan la turin kan ngen chewa kum som panga le sompret in kar te tiamin midang te po hridan nan lak thenan pui thinang che COVID-19 che thar Omicron chu boy puyom takani me ka wangin mai tom na vo midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai pe mo zelang cheu COVID-19 chung changa hria du nei le ka shuna momo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pret bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial panhi te biak po thering ani tuna chun Chanchinthar long thak thun zomang u Governor Hari Babu Kambam Patian PM Divine Scheme chuan India Marsak State tan masona lian tak tak athen don ati MZP chuan Mizoram chunga nabar sum manga sikul chei that le sak that na chu anina turang taka kalpui atlem thule lungoi thak anti lo thuan soi Union Petroleum Minister Hardip Singh Puri chuan tuyal theiman atlak niam theinan state sarkar chu tuyal theia chia vet anlak chu tinhiam turin angen Beijing Winter Olympic honna India ayo inram shuai tuntel don lo Governor Hari Babu Kambam Patian PM Divine Scheme chuan Marchak State tetan masona lian tak tak athen don ani ati Governor hina Twitter account kaltangin Prime Minister Narendra Modi hina lom thua soya Prime Minister Modi ma thlir na thui tak noya Union budget sangni somni pathum thataka siamani he budget chunga Mizoram masona rural siamna tura project pani thonan cheng viable sezaruk Mizoramin adong tur chu thilomom takani ati hei hian Mizoramin masona na satak anei phadon ti asoi ani heti lai hian ZPM thalai chuan Prime Minister's New Development Initiative for North East Scheme PM Divine noya Mizoram tan Bambuling Road laina tur cheng viable chezale Aizawl bypass road laina tur cheng viable chezanga ro manani chu lom omanti tian soya sum hi ro man ani na ang takin abo bang omlova mi puiten an chortang kai turatana man ani nge yan be seiti an soi sarkar la point kum sang somni pani union budget pasa Marsak State mi te adu sak chu thil chin chia tak ani antibok Mizo Zulai Paul MZP chuan Mizoram chunga nabar sum cheng noi sangthum zanga puk manga sikul che thatle sak that na chu ani na tur ang taka kalpui atlem thule alungoi thaklo thuan soi MZP president Lanun Moi Pautu chuan Voin Khan Aizawl press kapa tu thar thedar te komin sikul che that an soi chu SDEO in completion certificate pek anei nual to atia na tho zong zinga za som thum chu completion certificate pek to ani ati heme chungchang a hin education minister Pulal Chanda Maral te chu apisa voi ni an hu to thu soin siam that ngai omte siam that an tum thu an soi chu tun thlengin engma malak na alom lo wanga puangzar ani thu soya sigu sakna thoktur hian consultancy firm pani CB engineering le allied concern te than anni ati CB engineering hian school sak thatnan cheng noi sang ni zanga an changa allied concern hian school siam thatnan cheng noi sang khat an chang thung ati school sak thata hian school samruk panga le school chelai thom thata hian school za pasari oma avain school za somsari pani te thom thana turani atibok MZP president chuan nabar chum manga school ti changkluna turana thote hi amuna athe chin atlo ni na soya Sikul somni panga tlon MZP headquarters sub headquarters le branch sen na train sikul somni pali report don nani phone mangin sikul somnga vel zo fi ani ati heng school sang an tlona tang hian atlang puin ani na tur ang taka kalpui chu atlem hle ati drawing le asang sona man ne na en mil phei chuan alungoi thak lo hle ani ati bok MZP president chuan contractor in ama du dan ne tha atiang angin a repair mai ni na lang ati sikul thune tu te ne na in rona project ang nilo an ngai mo zong siam that sakpo om ti soim sikul repairing tamjok hi alang sar thei ang ber tura achung le bang rong noi thar ani tlang pui ati bok sikul chei thatur te chuan na anin lan chhong na sa nia soin ana thok tak te kota poisa alu tlem hle ati boka sikul siam thatna ta na poisa kal then khachu adailo anga soin sikul fund tho bela sakchun som te po oma na zo mu mal lo laklo de vakal san te po mu ani ati Voina Trangkhan Nathial District Deputy Commissioner Office malak na in Myanmar boin awanga mani sahim na zonga Nathial District chunga ron lute chinchia na kalpui tan ani hria the chena Voin Khan Nathial khopui chunga mi somnga paritan chinchia manani DC office atangin raltan umna village council hena form thon ni in heta hian an hming an nu emo pa emo hming kumzat pian na hun
kum address kim chang an san zong an mit murong thlenga chin chhe vek an ni a hei hi QR code barcode manga chin chhe in identity card siam sak vek an ni dona chin chhe na kalpui hi tun thlan som pania zo man tumani borsap office chin chhe danin voin khan na thial South 3 ral tlan mi pariat an lu bel le a heti hian na thial district chunga ral tlan mi sangkhazali somrukan ommeka chung ko zathum somni pariat an telani voin vekhan scholarship DC Dr. Aizawl thanglenan khamrang khuwa Myanmar ral tlan te tloa khamrang khuwa ral tlan ommek te an vain zale paruk an ni a chung ko somthum pakhat omen mi pa somruk le meisia somli paruk an ni a an jing upa ber hi kum som ko paruk mi ani khamranga Myanmar ral tlan te voin vekhan medical team 10 vaccine an pe ngala arsel din hunte anen fi ngal bok scholarship DC officer disaster management and rehabilitation branch atangin bufai bek somli Myanmar ral tlan te hlan ani bok Myanmar refugee welfare te chuan Mizoram sarkar le khamrang khowisi le oime te chunga khamranga ral tlan te anomi khol dana le anlo boipuina zongzonga lom thuan soi ani Longklai district chunga COVID-19 vaccine pek sun zom mek ani a vaccine la turte chakzoka peturin malak ani kan correspondent soidanin Longklai DC Dr. Andrew Aizawl de kachuan abikin thingtlang lama chakzoka vaccine pek atulti health department hotu te shrila engemo wanga second dose anla khun khailak te po thoktulam ten anzon chho zongzonga ngai ni ati tundin huna tleiro le rol thar vaccine la thei turangai mi sangsari zaruk samthuma za zel samret panga point pani bialten vaccine na to a health department report atang alan danin Longklai district vaccine la thei turangai atanga chutin first dose la to za samret paret point pathum bial omin second dose la za somruk pakhat point paruk bial an tling to a mi zali somruk pasari nena precaution dose pek ani to bok Not Vanai Pai Krisi Vegan Kendra le Aizawl Agent Veti Department Tang Kop te chuan Aizawl Agent Veti Pharma Sersip District a khoshang shanga bong le kel vultu te zirtin hunan mang he hunen khoshang shanga tangin bong vultu mi somni pathum le kel vultu mi som pali antel ani lungle 23 sector Assam Rifles chuan nimin khan si ha amamo tetan keleman siam saka kelem siam tu drive pur food tenen thok dunin doctor pakhadek nisen panin kelem hi an siam saka nikum December ni som khan ke siam sak ngai thelo en dik to in si ha Longklai le lungleya kelem mamo tetan an siam sak ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Petroleum Minister Hardip Singh Puri chuan tuyal theiman atlak niam theinan state sarkar te chu tuyal theia chia vet anlak chu tin hiam turin angen Lok Sabha tuyal theiman sang zel chungchanga zon changin pupuri chuan petrol diesel man chu khovel puma tuyal thei thlit fim lo man azirin ram chunga atau thina ti a kumsani sompli tanga sangni somni pakhat chungin tuyal thei man chu za somthum chawena sang ti a sarkar ma sa khan voi tam tak tuyal thei man hi ti danglam ti a tun sarkar hian petrol man chu chenga le diesel man chu cheng som line ati niam to ani ati Beijing Winter Olympic honna India in ram shuai tun tel don lo Ministry of External Affairs thupong tu arindam bakchi chon hembe chungchang hi voin khan chanchu bumi ta shilin China in politics khelna na Winter Olympics among chu Indian poyati hle ti a galwa na China le India sipai te in eptruma an sipai ho tu pakhat chu Olympic match herkeng tu zinga China na ruat phu he hunen atar lang bokani pu bakchi chuan Beijing Indian embassy ho tu te chu tuma Winter Olympic honna le kharna antel don lo atia he ba kain tun haya Chinese PLA 10 Arunachal Pradesh le rol an soi saknia soi chungchanga China lama omtenen an chui mek thu pu bakchi chuna soi bok ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdonin Azadi Kamrit Motsaf khui sabot sai chu tunkar inruni zan Chanchinthar pon hun an deile ni dona indiram zalena lam hoi zona siam thin ani he zone ron changtho turun kan ngen chewa in chhane te chu WhatsApp emo SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk emo email ID air.just21@gmail.com at thelu thei ani he quiz comparison ron chang tu zinga achang dik masaber ne na hian loman certificate siam sakani anga loman na tuituk pathiani zan Chanchinthar puan ani ang Chanchinthar cheti topna na tang pui Governor Hari Babu Kambam Batian PM Divine Scheme chuan India Marsak State tan masona len tak tak thlen don ati MZP chu Mizoram chunga na bar sum manga sikul che thadle sakthat na chu ani na turang taka kalpuya tlem thule lungo thlakan tilo thuan soi Union Petroleum Minister Hardip Singh Puri chuan tuyal theiman atlak niam theinan state sarkar chu tuyal thei chia vet anlak chu tin hiam turin angen Beijing Winter Olympics honna India in ram shruai tu until don lo chu ti zong chu Chanchinthar kan